indoda uMoses ethi iBhayibheli xezala uzalelwa kwindawo yaseYiphutha and uthe esezalwa wazala uMoses wabe sewukhona ubonakala wenzayo eYiphutha wenze intshona uMoses eYiphutha wafike wabonga inkomo ufika ukhala kulwa oh my God ufika kulwa ongephere nomuntu waseYiphutha kulwa umuntu wakakuye nomuntu waseYiphutha umesefika uMoses uyafika uMoses ubulala lo waseYiphutha washiya lo wabiyephere ngamanye amagama uthi angeke mvume ubufelo wasekhaya ikhona asebename bazalwana into engizoyenza ngizobulala abaseYiphutha yabona njengoba silapha bazalwana sonke la singabazalwana sibiziwe sizolubulala abaYiphutha sishiya abayephere uma bekade bayabepha babuthi thina siyangenelela sibayengana nabo asivumi ngabo ngoba ngabakuthi sengathutha uMoses nikumyephere wamayephere naboyika uJehova angeke nivume awangakuthi abulawe. Ukubona la nto ukuthi ufike amayeteni eqapha umzalwana ufike la umzalwana ufela uqapha umzalwana namayeteni siyabakala bazalwana abantu abangakholwa bahlabana bahleba umzalwana ufike ikholwa lihlebe bana lihlebe umzalwana abangefiki ikholwa libe opposite lithi no alivune lithi no alivuma yalivuna asendename bazalwana singabantu bokulelwana ngoba sizalwa ngumntonke ngoba siyendaweneke nanokukhumbuza bazalwana njengoba sihlangene la sihlangene ngoYesu yena yedwa owakazulwa ngenxa yethu lelizulu esiyabona linye uma lilinye lingasokuthi sifeleleke sizalwa kunye singotato yethu. Umefika besilwa amayebhela ufika uyofika uyabalamula uma ebana kulabona boyithuko avela umyebhela hayibo uzosibulala na njengalo obulele njengule lo owaseYiphutha kanti umosebengaze ukuthi lento seyisaziwa ukuthi khona obulalayo wabesebaleka ungayeki ukwenza okulungileyo asebename bazalwana
Israyeli. Usirayeli bazalwane, Usirayeli sisizwe esavela